Tēnā koutou e te iwi wānui oki mai ki tō tātou hōtake ki ana ko te wā pārika. E o te anō rā, kano o tātou o roto i tēnei ngāngara o COVID-19. E o ti, nei rā tāku e mihi atu nei ki a koutou katoa. Me te mea anō, ka kōrero atu au ki tāku nei wanaunga, ki tāku nei i rā mutu, ki a koe e Gareth, tēnā koe, nau mai ara mai. Tēnā koe whaitai, kia ora, ngā mihi. Kia ora, tēnā koe. Nō reira, i tū wānau, te mana me te kaha o te wānau, e aha tēnā ki a koe, o roto i ēnei wā o te COVID-19. He ao huri tēnei, te tae mate te whakarite, te tae mate te kitea, he aha te huarahi kei mua te aroaro. Nō reira, ko te himai te kōrero, ko te pakanga tonu mo te rangi Māori. Kei roto i te whakaaro, kei roto i te wairua, me pihi anō mai kia tiaki anō tātou i a tātou. Aho ko te rāhui, he wā pai anō mamata kia tiaki whānau, tiaki ware, tiaki tamariki, me tēnei mea hea tēnei, te koanga pia, tataki te koanga, kia whakatupu kai, tēnei me te raumati ke te tū mai. He tohu pai. Ai, tēnā koe, Gareth, me te tuku atu i te mihi ki a koe, i te whakaaro nui ki te rangi Māori, kia tau te rangi Māori, kei runga i a tātou, kia kite atu, pēhia tō tātou nei ao, pēhia papatuanuku, no reira ka rongo au ki tō reo, me te mea anō kia whai mai ngā tamariki, ngā mokapuna i a koe, ki te mahi māra, e rā mea. Ka pai. Nō reira, i tū wānau o roto i a koe, me te mea no ka tū tā rātou nei kaupapa ko spoken word. Nō reira, ka uru mai koe o roto i taua wakataitai. Pēhea tēnā ki a koe? He miharo te katoa tawa whakatairanga, ko te kahu. Rolleston tērā, e tōia mai te tangata, e aki, e hikaka anō te tinana, te hinengaro, tērā pēr, koe te taki i uru au nā te mea, he aua momo wero, kia karanga tiki te tangata me whakaputa o pukinga, and he tauira ia, ka whakatauira mai kia mātou me pēhea, he māmanoa te kitia te tangata, mā taki, wakarongo, me whai tuake, kōrero tuake, reo pia. Tino tuhunga te kahu, and kāri te whakamā, ia, ka whakapāho, and he mea paina te me, te rātu wiki i mea mai live, e me katai te tangata tukuna nā pātai, and he tino rautaki pai tira mo te tangata e awangawanga o mātuku pia. So katai te, hora te tepo me o whakaro. Te whakawānui atu te whakaro nui, o te tangata, aha ko he pātai, he kōrero rānei, ko te mea nui ka taia te puta atu, ne? Ai, tika. Kia ora rā, tēnā koe. Nō reira, o roto i taua wakataitai, o roto i te spoken word, ko te kaupapa ko ngā moimoia. E aha ua moimoia ki a koe? He nui tāku, he nui tāku, pa tira pēr ko te, me pēhea ki a whakatupu tamariki, ma te hāpuri, ma tātou katoa tira. Koira te tino whainga tāku, mena he tamaiti, he ara i au noa te tamaiti, ma tātou te katoa tira. So koira te tino whainga tāku, me pēhea no mātou kia mōhio pai, kai
kei runga i a mātua no tēnei me te haumaru, tēnei me te hauora, tēnei me te whakawhiti kōrero, whakatauira, me te tiaki tangata. Ia, e mea nui tērā ki au. Te hāpori, tērā pē te ngako o taku kōrero. Ai, tēnā koe. Nō reira, i te wā i tūwera mai tēnei kaupapa ko e tū wānau. Kei raro rā i te Manatū Ministry of Social Development tēnā. Nā, ka hui mai ngā tāngata e mō nei ki tēnei kaupapa ki ngā rangatira, ki ētahi o ngā rangatira o te motu. Ka hui rātou. Ka kite atu rātou i te āhuatanga kino ki runga i te wānau. Nā, ka puta atu rātou tēnei kaupapa ko e tū wānau. Kia kite atu ake o te kino. Ni? So koina te take ka tū e tū wānau o roto i nei wā tonu. Engari pai tonu tērā āhuatanga, tērā kaupapa, me ona tikanga ara ko te tiakitanga, pērā ana ki a ukōrero, ko te manaakitanga. Nā reira, ko koe tētehi. Ko koe tētehi o rātou e hāpai ana i te tangata, i ngā wānau. Ira mea katoa. Nō reira, neira tāku e mihi atu nei te tuataira. Ioi, ko kite koe i aua āhuatanga o roto i au tauira, i a rātou e ako ana i te reo Māori? Patai mai anō, aro mai? Kei roto i au tauira o ngā karaihi o tō kaupapa ko Keeping It Reo, kei roto i a rātou koe kite atu koe i te āhuatanga mana ki aroha tētehi ki tētehi? Tino. Te nuinga o ngā tauira, he kau mātua, he pāke rawa. So he wero anō marātou, koine te mea ka ako rau, hera te mea ako tahi, ako rua, ako maha ngā wā kia pupuri ai ki ngā kōrero. Ko te mea nui anō ko te kai. Ko te kai e whakakota i hai te tangata. Ko te ao Māori tērā. Mena he kai, me kotau te rangi Māori e anō ki. Ko ia tēnā. Nō reira, tēnā pia, ka huri te kai o te waka. Ka huri te kai o te waka ki te reo tuarua. Kia kite atu i te ātāhuatanga o tō reo. Reo Māori mai, engari ka huki tāua ki te reo Pākehā. Nei, again, Gareth, thanks for coming on board with us here at Te Korimako o Taranaki, and also through this time that we're in lockdown. But you put yourself into the competition for the spoken word, Ngā Moemoeā, and tell us why you did that. So I'm moved by inspiration. If I'm not inspired to do something, I won't. And so Te Kahu Rolleston really invoked and probed and challenged, great challenge to have a look at the kaupapa and to see what that looks like for yourself. And so the kaupapa was ngā moemoeā for yourself, for your family, for the world, basically. And so it was you have to kind of ruku here. You have to dive into the deepest, softest, sincere spaces of your heart and try and pull them into a 3-minute composition where hopefully you win $2,500. So $2,500 is pretty encouraging as well. So that was another reason I could do with $2,500. Yeah. Pai te pūtia. And kore utu. Kore utu mo te, so there's no cost to enter, and they made it really easy if you wanted to send your entry in. They had a strategy, and then they made other strategies to make it much easier. And so I think that was really successful, and really enjoyed the campaign and the energy that Te Kahu put to the nation to come and join in the kaupapa was really inspiring, empowering as well.
Tēnā koe, because I've been seeing some of those videos on E Tu Wano spoken word competition, and of course I run the E Tu Wano here at Korimako o Taranaki, and it's very inspiring to see some of our young ones. It's a bit like manu kōrero, you know, you have to get on stage and you have to do a kōrero for, I don't know, 5 minutes or whatever it is, and a mihi tū ata mariki and our rangatahi that do that, but you know, it's a bit like that, but I think it was more in depth, wasn't it? Yeah, I think it's because there's so much entries that depth and quality was always going to be quite a challenge to get into the top 3. So I think that's right. You know, it's a national competition, national campaign as well. So I had a look at a lot of the poets, and I researched them, and I thanked them for sharing their poem through PM because I really enjoyed some of the. So I get to have a fucking whanatanga, have a bit of a relationship, and maybe, you know, if I go to Hamilton, I might be able to catch up with them and hear some more of their poetry. Well, I'll tell you what, you'd be a good advocate. I'll tell you what, you'd be a good advocate for E Tu Wano. Kia ora. Ka pai. And again, we talk about some of the various ropu that you're in, ngā momo ropu, and keeping it reo. Tell us about that. Keeping it real is started off in 2019. One of my things that I noticed at the wānanga was that outside of the classroom or outside of the school, the kaupapa koro Pākehā. And so I had an idea on if we can create more opportunities within the community to speak te reo Māori, to hear te reo Māori, to give it a go in te reo Māori. I thought that would work better because from home to the wānanga, there was no real interim spaces to kōrero. But the likes of Kapu Kōrero at Green Door, really beneficial. There's Oakura, the Green Door, Te Hawara, the cafe. Those kind of spaces really, really inspired people to see the reo outside the classroom in a normal setting. So all you really had to do is create a safety for people to feel safe to give te reo a go and encourage them. And I guess that's the game, is around creating te reo confidence and cultural confidence at the end of the day. Yeah. You know, and a lot of people aren't in te ao Māori, and so their challenges are even harder if they're not going to the boat, they're not going to huis, or they're not going to kaupapa. That makes their experiences of hearing te reo less than those who do have those chances to go into te ao Māori a bit more than your average. Tēnā just koe. want to normalise te reo taranaki. Yes. Yeah. Tēnā koe. Nō reira, are you having classes he karahi tāu o roto I enei wā o COVID-19 lockdown? So at Te Wānanga Aotearoa, yes. So I'm a kaimahi at Te Wānanga Aotearoa. So I'm a kai awhina, level 3, level 4. And so we had a wānanga on Saturday. That was from 10 o'clock to 5 o'clock. It was a big wānanga. Yeah, all zui, but did really, really well. Also worked for Taranaki Community Education. So we had night classes on a Monday at Tasman Club. And yeah, just doing other side jobs, I guess, helping staff to learn te reo and cultural competency as well. So just tohainaku pukinga ki to those who are open. Yeah. Ka pai, tēnā koe. Now, I do miss the face. Yeah. We just that type of people. We got to be kānohi ki te kānohi. Hey, koina. But now you've got your entry there that you're going to be reading. Yes, wakapā nui te maira e koe, tau rarangi, kōrero, I puta mai koe, I tuku atu koe ki tau wakataitai. Nō reira kei a koe te wā, Gareth? Okay. Well, I mō mai taku nei kōrero, e rangi.
Kua whawhai te whawhai pai, ko omatia te omaroa, ko nguko reo ki nungai te whira o te paora pi ore ore, ko te Bowes Tera, kei West End, ko pau tō tautoko ki tō karapu o tūkapa, aha ko tūre koe, nā wari te kitea tō ngākau. Nō reira i tēnei wā e hoarangi, moi mai rā. Tēnā koe. Me te whānau kōmini, hei raro i tēnei wā taumaha, tēnei wā pēhea te pēhea, ka kia kaha, kia mai, kia manawa nui ki koutou i tēnei wā. Nō reira, ngā mate katoa, haere. Kia ora, so I've got my poem is What Will Be. Ka pai? It's all in English. What will be? May we dream abundant as the woven fabrics weave reality. May we grow our food with the ability to fill the earth with inspiration. May the air we breathe resonate the rhythmic whispers of serene foreverness. May the water be pure like stored ancestral treasures. May the day be given like a gift of no reason. May the night be enthralled with cosmotic steps to captivate. May we aspire to be familiar with all of knowing. May this poem recognize the new is in me. May the memories be moments of evolved movements. May the investment be of what is peace and safety in all its inheritance. May we be led by company, endorsing self-love. May our virtues light the atmosphere with change. May the serenity to be an example of legacy. May we serve to be beings to the quenches of contentness. May we eat only together as with seasons. May the community be of itself, intuitively listening. May the families be rivered by the ebbs of care and nurture. May the endeavours be fought fruitfully with patience and stillness. May time endure sweetly the embracing window of opportunity. May the future be the experience, a shy presence in meeting destiny. May this poem invoke a relentless, subtle impact. May we touch one another where no harm is represented. May we grieve where softness lights fires of warmth and cherishment. May judgment be formed from the growth of trust and openness. May kindness facilitate each syllable that's discussed. May we fall intentionally in God's grace. May this piece be written to be spelt without force. May I forget so then you can remind me, please. May the answer to all the questions always be, I love you. Nō runga I tērā, ka tautoko au I a umei kua tuku atu ki a rātou mā ngā mate ua o te wā, kua wehe atu ki te pō. Tu atu I tērā, ka hoki mai tātou ki te ao mārama, ki te wai ao te ao mārama. Me au kupu kua takoto mai rā, oroto I te ngākau o te aroha. Oroto I te ngākau o te aroha, ka tuku mai koe ki te kaupapa etu wānau, the strength and power of the wānau. Nō runga I tērā, mihi kawana ki a koe Gareth, me tō reo e horahia nei oroto I e nei wā COVID-19. Nō reira ka waiho tia e o te wā ki a koe, kia tuku atu te reo wakamutuna ki a tātou katoa. Ka pai. Tēnā tātou. Ka hoki ngā mahara ki titi o ngā pau reo nōku. Ko tōna ingoa ko Hector O'Connor.
no manae ia, no te Coromandel, me tana kara ke pēne mai. Pau hihiri, pau rārama, pau o te whakaro, pau o te tangata, pau o te aroa, te pau e here nei i a ngai tātou. Mauri ora ki a ngai tātou. Haumi e, hui e, tā iki e. Tā iki e. No reira, wai hoki runga i tēnei mea, mā koe hoki mai. No reira, i tēnei wā tonu, tēnā koe Gareth, mihi kawana ki a koe. Even though you didn't get a prize, you're a winner to us. Ne? Kia ora. Ka pai, no reira, tēnā koe.